a number. So please give on a big hand for Connects. Big thank you, Digicel, for letting us come. Shout out to Digicel. Yeah. Hurry up. Aho oi fia behiki mama. Aho oi maalali oi tonga kodo. Yeah. Hema imo oi taunga. Ela koe fie e whaha I kuronga Upikina ai te tala monu Te monu monu ya obrahau Te tala ni oi oli ke tabu-tabu Kalau ni koi ki mai ki whangadar Na Connects, that's the man Connects. If you want more Connects, Fafay di motoruki, holo fa manatui, opikai ko tanak siya ni tinya mahataha. Ko tau feng nga kato apeni, ma feng nga kinatau nga fana uke na feng ako. Tau mo tatau ke mo ka Digicel I fuaki at ko ya scholarship ya ko tai tongi e wanoa ya tau ko kama ko ya I hefia finika. Neong oya, tau hoko atuki he tau aitemi fika wa.